гуекен вунултымышынже рашере самбо гуне. Ана пинде тұғыршыр вадарса кірміш жылда палы дума ешінна. Ундан бавыл шер живра анла сарылна. Чывашин реде шак спорт тесі адаланзақ бұрад. Самбо гуне халаласа республикара омырду ергелеріш. Шубашкарды самбо тада дзюдо енезембе ишлеген Олимп резервен вуннымеш спорт школинче шавжав хучаланче. Омырдыва Рашей гвардин хастареземде келсе читреш. Везень пурнышынче де самбо пілдерішлі вырынге жанат. Самбо анлав хывна хэшсір хюделени самах шаврынышынчен болса гайна. Шак спорт тезі шыбақ шинна камранда еменренде болсан шылын маврендет. Ядарлы шар операциянчен отпуска келне Евгений жінде самбо пидешивах. Выл шак спорт тезібе ачаранах тусла. Оны юлдаш сем, ытларахышы сам бисем. Хаюллан харамазыр тышмана хиричтыма спортпа туслы болны булышать. Ирыштыва сиде спортран пучланать палыр трепаттар. Пурнеде сывы, таза, сывы пулма, заниматься туза, чирп пулма, тизене пулышма синедеп. Шамрыксем малдан самбо менне пілмен болсан, хали чын спортсмен земтезенде янашмар. Візем самбо ергезене лайық білеші. Омырдура шендерестезен мен думалыне аван чухлашы. Татьяна Матросова, Ольга Пыричкина, Павел Редков, Чувашия, НАЦ телевидение.